Red to galara tegi present bat kita de bear Babamiu Fred Babamiu Jadok Justem Ryan Denput dan Jadok Hah? Jadok Jadok ya kena jasdik ikut nasi goreng ayam ha Karet ha Lak dah kena ikan insyang shibet min her shasun dah perlu saya sen apa yang sebab pisah kena ke YouTube channel gojong ah kena video minta skiing idon chang siapa Malaysia tangi wan kai sini mar bangi yoshti tangi sa sini siapa Malaysia lai ski te minta ngi dangdan hamni hapo JB Johor Bahru ka Marjan bat ke Singapura tenang ni ngin select sha te chapo KL kita kadai ka Kuala Lumpur ka capital jong ka Malaysia te minta ngi la dan ngidang shu poi hang ni hapo Malaysia ngi dang shu rum kai hang ni hapo mall pet chapo Sibet chapo bujeng in chapo airport tengin sapoi hado inpoi kena buci inpoi kumba CBG trash day dan nang tepat ngin sa yo kan ngin sa le chapo hotel bangi blas bangin sa to ngin sa le chang sepet perlok kane ka video ka bangi wan sini chapo Malaysia kan sabun sibun ki video bangan saring ta perlok sepet ngi ka de ka kajing decoration juga Christmas ni po mall jongga Malaysia. Ni telefon insya Allah showcase. Perlu sini gay saya kajing keren nam taka Christmas. Wala kadai kari kinong Muslim seniru pet ki jeng pengkrek gini tip top terus itu kameraman pada phone itu ni Baik. Cơm cay riêng. Hả? Hả? Tong riêng ni. Wala kadai kata Malaysia kari. Dagi nong jong Muslim sudah tambah. Ipin krek ni kilong tiba internet. Ni. Baik, cedrong bro. Perlu minta ngila dan hang ni apa? Ini way ka decoration, pada kani kali red. To galara tegi present bat kita de bear. Itu dan ki kat hab city, to untuk pada kani telefon. Te Deh. Ada kena sender lah. Perlu kata ngila ada banyak sender ni. Baik. Fred, what not? Sure.
perlu minta kalau ada reus tang. Te in shang ni hado prabje ma. Prabje in let na nang ni cepo airport. Man let stage cepo. Tentang hidang wal cikabam kan. Atkan nomor ba ipat ya bam jasngiran istin po Singapore kan. Dapat perlak. Tang tu bagi lihat decoration Reshabarta benda ni era. Te nomor ba ngiklaim recharge roaming ra. Ta im yo network ra sini te minta ngi mod ban recharge hang ni apa. Jika lihat sangka jika di phone. Nora. Te ni room recharge ra. Te tip syuk in lihat benda sibet. Ha? To akik tingin aku Black Christmas. To akik tingin aku Black Christmas. To akik tingin aku Black Christmas. What's not tonight? Ya pibara. Mengabat perlok Freddy Iwan Kai sini cepat Malaysia. Tentang inang dan ni po marjan buat ke Singapura ni dan ini ingin sa dari situ cepat KL. Ini perlok ni ada hotel. Ni apa? Ha? 这里可以坐。 Runtuh, ha? Runtuh? Ha? Nasi goreng baik. Kau bami yuk, Fred? Kau bami yuk? Cadok Justin On try Indian food. dan jadok. Hah? Jadok. Jadok. Hey. This chicken. Huh? How much? If you want this one, chicken one, 20 ringgit. 20 ringgit. Yeah. Nasi goreng hai. Yeah, nasi goreng. Yes. Ayam nasi goreng one plate. One plate. Yeah. You want eat here or take Eat away? here. Eat here. Yeah. Do you have a juice drink? Yeah, yeah. You want what juice? Ice lemon. Ice lemon tea. Ice lemon tea. Yeah. You have or not? Yeah, yeah, wait. Yeah. Ice lemon tea. Ice lemon tea. Bami Fred. Yeah. Bami. Indian mana ya? The Indian. Goreng ini ya. Nasi goreng. Nasi goreng ayam. Ayam dia kedok siar lah. Ada nasi goreng di fried rice ni ada ke? Fried rice pak. Buat kedok siar ayam dia kedok siar. Biryani dah lah. Done biryani. Yeah. You have biryani also, right? Chicken biryani. This is not biryani. Oh. Like biryani na, the pot, curry, the rice. And can I have Including- with the chicken 65? Yeah. Also 20? 20 ringgit. Oh, it's a lot, ah? Huh? It's a lot? Yeah lah, halal lah. Only just- plate pak. Ada plate. March pouch pak. Huh? March pouch pak. Oh, tak. Okay, one. Okay, this one ah. Yeah. Chicken 65, You one want to plate. try this? Is it good? If you I mean, the taste is like biryani or what? It's not like, actually, it's not like biryani, right? It's different. Different taste. The curry, chicken, all together, rice. I think I'll take the nasi goreng. Can. Pak. Adik-adik, kalau
Trong ni apa mah? Perlu minta ngilayo yo new ayam nasi goreng kedai kejas di bedok siar. Te sa bam shibet long na. Persian bam ni. Abang. Siasa. Jadi popular ha ni kan nasi goreng. Nasi dek. Terperlu minta ngin up now dah kali balen nak sipo ke airport. Ca po airport jong ka ni ka Johor Bahru. Tenang ni ngin sale chate sha KL. Kata kadai ka capital jong ka Malaysia. Dan nang ni ngi haban siang kali try komba Sapo minit dia. Taga flight jongi sibet minta kala jandap prabuji ya. Taga flight jongi sibet kadai hadu kadwe biji. Te kadwe biji laknom dong in poi station po KL kadar stang ya try. Te nang tu pan ngiha ban siang komba sikenta dah kali ban poi capo hotel jongi. Perlu minta ngi layo dah kini kali ni sipo airport. Kalau dom. Ini min haban up ya ke flight jengi hadu karwe bici. Okay, thank you. Thank you. Tangi lah apa yang ni po airport. Tu. Saya perlu tangan chim shock bag. Ông pha bẩn pli cái này. Ông pha. Bag trong pha nào. Ông pha chim. Perlu mentangin print kan ni ka tiket jungi nang ni. Tôi kerteng jonga. Wabiang tengin continue ni. Tu kalau wani ini ketik terperlu mentang ingin check in nak ini teka flight jengi kate ke balas do apa AK6039 te gila tho ang teru ka check in open te ngimut ban check in nak mentah sampai perlu hidup sibet mah te mentangin rong nak sini spa te ini Thank you. Hah? Absolut barat. Thế hả? Gitu. Trong ni đến. Trong nó nhé. Oh. Tổng bật đi phao đi mà liêu. Haban up sa sikenta tam banyo banlet ste. Selang taka up ru nomor ngila warung nado kendai steng sini siapa. Aduk kedua steng rumah ka flight jengi. Abandon yung sungai. Ha? Abandon yung sungai. Mar benta kila change ka gate. Ensure ka de ka gate ka paar. Benta kila pin kelas ka gate ka pesan. Benta ngi ha banlet siapa ka gate ka pesan stage siapa.
Ini berak-berak lain-lain. Ni. Wei kat san meneru ngidang haban abang neu kimpat plera bet kibreu bai up coga airport pun te athat ka up airplane ni apa kat dengsun te Spanish bed dala rong stay nomor ni haban lai yang te ka gate number 5 Tay ta sai pet no spen EP bang saru bangin rong stage po airplane ro nila jan rong sha po kila astan mar ka flight jengim tang si ka delay Isya kala day banyo orang kat way 10 minit tamba ka delay no te hadu kat arsan kan semi ni to gila yo rong siapa tik bro gidang up te chino kata ka airplane te airplane oi ha hey te baret fa baret fa Garet ha. Terlak. Kakane kan insyang shibet min her shason. Ya, zone number 2. Zone 2 can use behind sir. Zone 2 can use behind. Zone number 2. Sana ada tadi. Okay. Zone number 2 harus confident. Ya. Yeah, you go first. Thank you. 28. So. Ah. 28D. Cuk. Hanggang perlak ngayon siyang. Itu Pak. Itu perlak. Lihat saya perlak. Kita ngal ada nangnya po airplane. Sibit misalnya nanging indech po Kuala Lumpur. Saya PhD mau perlak. If you exit row 1, 12 and 14, thank you. Para terhormati, ini adalah penerbangan AirAsia EK603 EK603 menuju ke Kuala Lumpur. Kami melancarkan proses pergerakan di dalam kabin. Anda diminta untuk
terperlu mentang ngila akhir dia po Kuala Lumpur. Kita kumba South San Minute try ngi Shang lagi dengan plane ngila apa ini ya. Kita spek perlu nak jam nak apa ini ya. Tidak ada orang.